মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁত, আজি আমি বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ 1ৰ কাম লিটল চিলড্ৰেন নামৰ ধুনীয়া ৰাইমটো গাবলৈ শিকিম দেই। আহা একেলগে গাওঁ আমি। Come little children, come to me, we will sing our ABC. Come little children, come to me, we will sing our ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z, sing with me. Let's be friends with ABC. X, Y, Z, sing with me. Let's be friends with ABC. So children, আজি আমি শিকিলো এই ৰাইমটো কেনেকৈ গাব লাগে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি শিকিম হাউ টু গ্ৰীট ইচ আদাৰ। টিল দেন, বাই বাই এণ্ড থেংক ইউ।